Hallelujah. Praise the Lord. Ranmawi Santompi. Misoran Club tayo. Tutabon life. Timing and sharing. Kalangan kiyang God. As nga kanauro kalangan kiyang God. Ranwat mega chin muitong. Chailan berika kiupan na. Nan sambong July. Metro pan mi rong masanen God. Pweke God. Puna chay naur. Kalangan yuk chakin berta. As nga ko mimi chay chay kalangan yuk chay. Saik mela mak chay saik ko na bata. Ikara pa na chay biya. Yuk pay taot ko pa na masanen God. Doon na chay. Kokoli ko ako tong challenger malaki. Iupanokan. Iupanapon Facebook. Social media pagchang ko saya masanen God. Sa chang kapakapan na telepon. Iupanawasang kautak. Uya song chorus. May panalota. Iupanate kangkakela kapana nampunga chailen. Pingkaw no mangi. Tama ko to mo child. Kapar pata kalam pata kamasapwek pa magjabansay ko no pata acha morak chayang mela ri ikara pa wome ongya pweki kauno agar kenya kauno pata nayaramas ong Mour soju te tonai wasa ong Mour soju chukak merpano sampe karwat eng no sukau chiseli ap nganen kot ken nasa na so koras tama pang yawiso unay pantulaw kapag po share pilmen kalangan ng korusyo kan me sign up og challenge kapag kaya chay Mour kapag kaya chay penene chona chay we kapag kaya sampawet og challenge share masanan god iramen pangaki ta we me kachin masani re kachin masani yang kachay episis payo eu meimen watakong child tuan pola ye kangka kela kay child masani. I therefore the person of the Lord beseech you to walk worthy of the calling which you were called. Okay, so ako saya ime watan ko sa pweki pilmen kakela kakapin ngoyo kumay koras mo ka chungkar koronga niya sa machakin patak chay patapatakon ping kachayin o korusyo kan memenyang rong ako saya niya wiya latuan kot men kangongayuk kangkak alu worthy to echa Katapan Ami aluan Katapanong Baker Makot Uya Bonachamo. Yamona Chapang Katapan. Chapan Miminang Prong Court. Pugachan Souleng Katapan, Chapan Miminang Prong Court. Chapan we don't Jesus Christ a child Mour. Kachari Wata Puksarawi Kacharabake Young. Okay? Magtaban sa Diyong itan Jesus Christ at Mour. Suja nga ng God, yayang kachayal, taban suja kakbay kiyang, taban suja wewe ki, taban pan. Uwiyakit siyak te ana ba uya pa te mokit. Apan masliki at apapakot. Bakayo. Bukotan basa na at nongyong. Chanana kasapalong iya at Mour. Kapriyang iya chay Mour. Katlong lali. Kaunta ay Mour. Kaunta wewe kukupura. Mabangkan uya sansan. Kaya tekin sana chay da chay kosanti ka ne. So kasi I beseech wewe ki. Ingiti yang uki. Ingong ki yang uki. Simenenday de ngong ka beap. E parak yang. Kongong yang uk. Okay? Kenalu. Walk. Worthy of the calling with which you were called. Souleng man me asa. Souleng man makin kamelele
me baker, imakin, asailakin, Souleng Katapan, nan wing court. Okay? Puekie, oso yang pini me baker. Akin alu, akin Katapan pueki. So jojo, wiani, sayrante, ilokna ramaste, sinain soden, sene, osa, o wauniki, o kasampaliki. Me kauno ekar te dieta. So ne isak lemao, isak wano, you did not choose me. Okay? Jesus mama sano warongo, ye gitar warakan Jesus ran what, magchay lipsapal, chay kapagapagan goat korusina sampa, magchay kaprayan Jesus Christ atel Mour. Imo magchay kakir ko sa yame, wasarian goat. Okay? Ngoy warakan Jesus Christ. So, ako saya, so ni isak lemao sa kuno, you did not choose me, kasi diyota. Kasi piliyota. But I chose you and appoint you that you may go, that you should go and bear fruit. Ngoy me pilukata, ngoy makatore yukalar, pukanta uya, kan kay puye duwa, kan kowe o kay puye duwa. So, wasamaya bato wata ngapano, nane bisos payo, ako sa saya chan Mour Katapan. Yang mo na chan Mour Katapan, kita kapaya tatame masani kowe kay buitiwa. Keso mo na chapowe kay buitiwa. Wa bani butireta wanda wan ngenen god, wan ngen sarawi. Okay? Sangon war yaw mekot kasangatail, ew apan wan ngen sarawiyo internal. Wan ngen sarawiyo ibu butireta. Okay, kalesia lemao, riesak silu, riesak riau, okosoya, love, joy, peace, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, self-control, one ngen sarawiko. Okay, katek limba kanangama aktugatuk. Okay, nang kalesia lemao. So mokan pan, ipu masoje ipu reja, achapil koi ngongki. Win chicken renyang kotonan wing coat. Armas kak jaga wana tatok Mour lag jaisu. Okay? Kauno ye iri ronga emasani ipilu kata ikatore yukala pakan kowe o pear fruit kaiwi du wa meban patrabat. Okay? Emasani. That whatever you are, okay, you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. Your fruit should remain. Wow! Wa me kamoitang go chang kai puitrem wan ngen sarawi o one wing coat ye o samria me kasi ya eu na aban nana child mong yung one and go to be with the child inside mo lalle mo aliki kita kowe chayang ro ko to armas nan wing coat. So internal, external. Lalle one ngen coat, one ngen sarawi with the child aliki kita yang kiki wowa to armas nan wing coat. So ye bearing fruit and ma, ye kai with one ma. Okay, just a jagilan the young kachata nor oip sapaler, my kotoki young gola, and lanyan more sarawi, my cat so katapan may taken. So Pegara toka child, a toka may taken. Weki masani matu, Riesakria pokong, may taken to an ampakong. Okay, so ye carabanacha Bible study. Okay, kai take a job a childman, Aramasan. Yang child lab a class motive in general maramen yang child lab tama tapkento kechapakong aramas tu chapakong child aramak chai kam kamok ang child masan ng god pui mag child asya sola kai pui tu god free child wok yang ko perang god ko poson or just japan men rob tot chabil bang ka drop ke lab
laba mesek yang potlo na wing coat mesutra masanang coat re okay me jojo ke chai mata a chai valley a chai queen okay a chai msarau ya ben durala kaite mokan ban would eventually raban durala mak chai ko drop kun rai ni tuan mong yong an khau no raban durala mak chan ke mong yong dembok mamia armastier Roman court, rewrite ruas, rapan mempatong up, mukang kay jaga cha priority. At a priority, puya chay pakong ka chay pakong ray. Kaya mo na ipakong niya, ay yaw dekin niya masaling court. Iwiya kapakap, irapabaki alang ka Mour. Okay? Metojokin, panayinikan, mempompe, me, tuwacha, momotso te. Aray momoto ewa ni rai serikan ko to yang Bible school ape molta tamay ko ki yang Bible school chay leo pin ay rai leo pin dan serikan pasapen seraprapan Mour pues melen chay banana raprapan Mour sanga chay kot rop ki menia pali okay pali yo me the momoto yo the ministry yo me so say could try up ko kalangan ng coach po rin ramata water rin so up key and Souleng man anudahan express anudahan kasalayang coach me pakong aramas bang katrop ko noren me jekan kay tek pueki amen apalyon drala kay tek pueki amen 9 gila aramas koros Mour niya niya kimpata kong niya kikilang rapan Mour mo wiyaw Puede ma como yo ngai pepon sa support. Te sudah bil ko ertana na ta posona trapel ban we ka we ki traseri pon sambawat. Okay? Ariso puede ki chapan men Mour la chapan men ko erta chapan men we la pechan mangis paliat pechan an sambawat ndu puk sarau ya ka de atale mun ji trapel. Rapueki chapan pil bakela me chekan porede pil uya kau seri ban tatakan munci pui kresa wewe yet ime chapan ngongi ki ko we pil Bible study ape okay kaiten chemen nangila trenar mas pita chepan wala ya ramas sotra okay so chepan mera chepan kai pola nandang kaiten abu ime ko sompal ko yo ngoyen mimi nan planen coach nan ko santin coach nan no yongen kauno So, mama sanib chalem bear fruits that last. Makchan gir limbak smaka pusika sang so eban last. Makchan gir limbak en court mo ye yes nana chay Mour eban batabat. Chan gir limbak en court. And some just a minan limbak chabel bana sayeria walk pasangan. Ngoy you took Mour o ya limbak en court. Okay, and so koros changala rain court. And so koros put on. Tama got kiyang katayle. So masani that your fruit should remain, that whatever you ask my Father in my name, He will give you. So wasabas ko saya kasota piliyota ipilugata ikatore yukala poken kaibuye tu wa. So ikos ko saya wan ngen sarawal child o kaibuye tu wa me ye you wahato aramas toto nan wing court kaite chakos ko saya paliena chalamalam wahato aramas nan kono patata wahato aramas nan yadan momocho kaiten nan wing court okay o ko saya wow ban batabat amore song koros me chabam bakno mare okay whatever you ask in my name song koros mo makapam bakren sama yon mare eban sapen so mi kakela kayong child so dong okay bak chai so chepin kachaban ke mawan ngem got ye ibu tere child the child bis chuka chaban ki ro ko tarmas na wing got acha kapaka boss chupa saben chamol okay chaos to work amia condition mia irair magjaban let step 1 2 3 when poita area sansal ipilukata magchabang won ko magot piliktrata chabang ko sampal kia chamori pilipiltar sulakak to ke tip sulakak memorin samba ipilipiltar anda
I chose you and appoint you. Ipilu kata appoint word ay kiyang ko kolik te puluk pon assignment word. Assignment in kaibuye to one nganen code na child more personally o wato aramas nan buing code. A song you kay ti sangonta a song koros makapakren samay ebangat kiwi. Okay? Yung makarata ay pala ramasaman we are celebrating sene. So pepon sa kuprong court ang so koros sa pangkapakapa kauno pansapang apan pogita malgagawin sa puno sa kwalu tipatrakan karita ko sa tukong koronga tsakapaka okay aramas kinda iso tsakapa ko monok koronga ikapakap koronga apa kaite kan so koros once a while back abang keng koronga aptaka chapan abang koronga ngoy sinsen amao ay mela ngoy laktakla taka chapan ay pan kapag kian mau lang ay mala ni palwa ay mela ngoy laktakla pwegi pon so sa me career ipon so sa me katore yola o kiyang yo assignment wo yang kai puiti yang may dong ko jang kai puiti ngene wan ngen saraw okay tindrugi cha somak tindrugi cha perin kailo kape kongi tikit kononyo mela chapan laktakla cha sojo kai puiti wan ngen saraw chapan laktak nan hell Trinarman sojo kamelele hell Satan wiyata challenge sojo kamelele hell weki amen challenge yangi miminan hell nan kodial and so Jesus Christ pang God to o kasapokola pang kasapokola Satan ya nan hell o iraila kan mesota membaiki yang kupronggot mekarita ka sambal kitam dia wrong okay kaya ka wrong kapakap ki main god so saya bitong ya poson po yang kakyang kamelele niya ikan wata kata yang kamelele niya ikan wrong yen membaiki yang okay macam soto kapakap kia jam Mour ali berapa bangke na biasang song koros magedra rong pagedran miminan sabaik o gedayangi uye lulun nan hel ayo sekolah picnic payako pongoy mengkitri akijar be saundas senior bontalkan usapaninim at sali ngayon talang yang ay ko matawo yayi kital chang selilikin siniya kital wiya karaka apok saraw ya masani hell okay kimpatang mel sutrono karakar so kimpatak puka patakan ngan saut pichi kital de pachalen so kauti cheba puruda karakar melen okay lakdaklana nel mo iwas ko siyang ayo ya tuwa na chat jangan selin ko ira mas masak selis niya apok saraw ka dede chaiban laktak tilale nan le matawa le len kisniya wat kisniya we baby melting okay siniya okay so ko sombal chalen wrong menan hell au ya we Souleng meban bon so sama kot chose meban bon so sama kot appoint babon sa sama epilipil kot eker kot ntayang apuko pon sambawat okay na sota fruits of spirit of God na chay Mour chay bangkatia sa Mour sojo chay bangkatia sa okay chakak sojo ye patapatak tuwe chama ko dolalay patapatak ap kot rong at Mour ya one ngen saraw ma chay ye Mour ki child transform when Jesus masani yang Nicodemus ake sotra ipsapal dapat dipiti sapal ngenen god katnong dalatel kai puyeti Mour kap maka trasotra ipsapal trasotra panyang kilang trasotra panyang pedalong okay karda ya kasalaban na chay ipsapal bearing fruits One sarawi ka wiya sansalata kay de puegi kapakapen kian Jesus ay Mour. Kapakapo sarapasang yomo.
ponan Roman isak Japan kamelelenan mongyong o Japan kosoyanan na water at Japan Mour. Okay, so we atakaken sarapasango murina ta sarayang god na kon te pegang got long lale ak Japanosa me pilkitata. Okay, kita pilipilta o kita katoro la pagjam bearing fruit ia tai goal tai Souleng. Eban kian Jesus ay Moura ko chuka ko rongata wan ngen sarawi ko re pan laktakla sa yang potlong. Okay, pwegi e anana Moura ipsapal kay dektoniat apne Mour. Okay, o kita pwegi ata pakai kita pona sa ko ta Mour muy tangan ng ko ta nau te kita pwegi ta ma Mour wasa Japan ngongi imala ta tai ngongi yang me te kan me checkina. Okay, le ran so mak chess Japan so jo to tong kia chai pena chai ko sandi te mata mala yang atel baba ko ta mi na buk sarawi sa pa chakana kela revival weekend me ni alamo kasabul relakan me yang kono bata discipleship training ponpe rail me ek waleman patong riaman leadership so me ria kasabul Saturday Sunday mo na kay kumail ka tinudial sa kautak kolonia chim kano move in power ngayon sarawi maradi baptize iralakan me open so nan wing court with when Jesus Christ akat pun sambawat kalkalok seli esepil kamawya la korusia esepil katakong korusia wiya tame akan wiya para masa ko me sapang rail maleti. Okay, mia wasamenta korusia kodore kamawya rail pon pokita rekoto nale akai bebeyan kate akai sutra melele akai wong. Okay, are ime uyaw in a weekend to teraramas ko pa na kalangan kiyang kauno teraramas melel mabulabulkan kodo toale sa mga sarawit sair haray Mour miya sinsarabin man may bigmang kasaya may nasaikla sa ambarsi duwa be at sa makapakapawiyawi kami dali mo muna sa tumibilayan sa chokolang tami kailangan sa may ikutala mo seryo slain seryo miminan presence of God wajah poputi wanon yes shopping yes sang-sangong ko sana nanong yung Koreang awa pwede si kapakapa Koreang awa imsang kila praise teri kancang-kancang ekang ko tasan nan jato nan floor flat moin apa moin nagisalo tapos riyakin sumaw ragan walay mo ni tok-toko yang winikan puen tana sumam nong yung ariyo apa waluta to apa kala waluta ton kaporta serio kamporta inta kete muitong ko tuye to toke mensanga nayo ko to wona kolang dikene inda ansa magapoptio ta kakelang ikilang ata Jesus ikilang ata Jesus mi pewe ele ko pot entang ya me pakpakiya entang ya me solana na tok kamawya la rai sumao ko antawa Jesus pamparong aramaso telepilipil elelernan mui nanan so mechelanane kamelele ansa me Jesus pola sorti yasata parong mer Magdalen mer kolanto ke anta kiter wa esai kolar en samo ap katarala en kolar ndayang warongko meapan tuong rai anso me tuong warongko dindang rai tokeyo what ki Jesus ascended ren samo ibil puretito wabandang rai tokeyo so Jesus kakot na lang Jesus kakot pun sambawat
Makita nana chaban yang kilang tuwe chak sinsariman. Mainko anson ngen sarawi. Jalanane anane lautsang. Janana kausa sangatang nganan religion. Nganan religion me tuwe cha imomen ma. Imesakan muyan ma. San sarawi ya suchakasik. Namiyong saraw ka to kay kitsa wugid kitsa la chukasik na Jesus bilka ka lulo wasan saraw yute nana chaparon kapa pe religion mo jaka sanedir ana bawiya pa program ye dir so chakasiko anane makita kasiko anane to eta mere maktalin mo ye sang poemen kilang kala ben Christ ko laya murenaya satao Jesus parong kay ten. Hallelujah. Praise the Lord. So you share the story ka. Pagjalan mangi. Na God is for the panapen. Kao no. Traman child men bombe. O pwede na ramas ko Rusya. Japan pangagitara ta program kan. Ta buyapokan makatosang kita kao no. After bangkodo mongo childlike faith in dayang chun sarau kana matawa kumail me ma legoy laptop momot nan siren bom bakakil asirin mana slain in the spirit o kontawasa iklang Jesus achen moranane change ikarabang warongko Jesus ngonggelap patapatak ngonggelar Dindang rajang bangko to mowa ba panggolang kalau pula royo kat tropi ismela bala prechain ismela bala prechain nan wing court okay so imuya orang pukat okay aramas nan tiang wing court and aramas choto botlong abil turun ke child via paperin ki isme kaiten mamahan okay so attitude na aramas nana mokit jana peliano kausuwi Japon masuk ang tiyo so mene upanokan. Ngoy ko to Bombay, tirri na ramas so chakaparan kiniya ichar. Kwe kepegar wato ko sang ren Jesus Christ. Tirri mo mo so te ministro kang patron ipilicharki. Kamatak na na imong yung wegi kamelele. Melaw kitay solang, makasaya solang, especially kitay kami ipsapal. So tilibilbil, Otana chay mo so the ministry up makachailan ko mo yung Jesus Christ. Chay ban men ronga chala ba ya mo ay chong ay yangi ay sawosa pokita. Iyasa. Chay bimina na mo insambasa. Baba no wong ka child. Chay ban malaw la so Satan no dame we ya ariari chay den bi mama wo nam po nga child. Pokita len do it o malaw tolu. Ban kin attack. Okay? Atra attack chebel imabuksaraw masani. Akitay me Souleng chelanana kapakapano o march together as a soldier of the Lord. Wamasoyo kita waste time kakailong kilaba so jamenyang sawa sa laba. So jakalangan yo chaywiata. Jesus we alolo kung kitay Souleng unity in the body, in the spirit. Where mangi me iwasama Japan powerful. Ngay mi Bombay ikilang wow. What ki apal patakong Souleng por katangetiere chaki ko no patay Japan wrong. Aklavalap ka whatever they say I don't care. Tami ka Japan ki kauno e karong yo. Kauno e karong yo ko no patam no rin no maramastona mwasa. Ang panay na yam no. Pwe kat kodo. Arma como yo ngoy sapam pegar wak chanane tatok pana. Guess chili bilibil especially ke child sola me sapal. Chai wowanganen court kay tek nganen Satan bo chilen libilibiane do kay long me kan. A chela nane upano chela rekoy. Pwe ki samba bang kilang ika pa kapan Jesus mo. Samba bang kilang amail bane upano rabang kapangaya. Satan asa. Yaro wudu nga nan momotso. Sa mimi beso momotso yo mem patong. Ap kitay ko nong patong. Pag kitay kikilang ngayon saraw yu tato.
ngen sarawi titi ata pon serika so makachai we patak sang nan mall nanim sarawi je menchai ka katak ak jelap kat ta dogang got penchai ban oki la kaiten ansa mo warong ko lai rail kalkalok selu Europe ropotan Jesus amia apil all man mana kap sesala wasawa story tan na Malian yang we mana man marawi senggolang kauti so jaran almas kedan so koros matawa me rai kele Jesus masani so mal de kauti pues me man me we attack my we they are for us ripeta ka mi men kam sangila yeramen matawa makoke lep makot panta tongi bilben ngoi kenasa kaiten ngoi kelep kot panta tongi bil panta tong me chegan ban bil tong ministry chegan eta tong korusia me paikiam okay karja chasto kono bil ri raseli sime mau sime pongso one the dog one God is with us mai chamaka kuya batak chamaka kuya kosa yarmas ka talk is cheap kosa boy jig pues let me bil sute memornan masan ngot bil ga yam batak ab tama ko sombal one the dog you work la ya buya bet batak aramas kan mi bet batak on ro work la ni to na masani I chose you I appoint you bear fruit work la out ki da wa one nganen court wa to aramas nan we so one the dog ye one court we the dog pues sotra aramasaman apan mia wana the dog ma court suche yangi okay so magatawiya nan jiyo pangata Jesus masari wato ai kamangai we apai kamangai magata pangatar sotra wa tapanasa jana na ko lula jana na chigchuk jana na bike jana na kapayata masan court e masaniya whatever you ask in my name you will do it ko yu taban sapan me gargcha taban kamelele me katori tala ogatan bearing fruit lale ogatan fruitful wa dor mastan we good a song kan me kapaki ren samay ne mare ebangiwe I conditionen mo okay or magchaban so bearing fruits of God na chamorak chawye papa chabil bang ye papa bo pangata nga bangak saben apaban sotra wa I want the dog kan kot kelep ka yaka kaite karamas ke cha ija chawye ye chngoi mai niem tio so sero kot ban the donkey we could men kasaleta ire chaile hallelujah praise God chai bang kapakape o main sio wa kot kon la balap kapakap ki unity mepit pompe mai udialer ansame se kasapol mai udial fitiogan ilele to puina lukeyer momot so korusia nan pompe euta momot so showa welia pa leader ye assembly of God kalanganan God. Pagyan sa mechewiya mi ko chay lugar masara bil porto e kasalitam support kasalitam nongyong niyom so jamen porto kamamaliki I mean dindaki unity pa sa chay united pwede to togang God ime chay be karong so chay kapakap ki unity kay te parent chay ban mengkilan tama God kiyong ka child po chay and be part of the blessing kaya part of the destruction. Makajay kigilan tatok yo yar switchor me wiya ang jay luwang switchor wiya. Ama kamau chela sa metatok ang gotra egotonia sawas embrace it. Atong tama ko wiya yaran pokot makat kito. Amen. Ngayon kimong yung tatok ang momot sa Russia. Weki ay mi bon live bilmang ko sa yata momot sa the church the ministry. They will panay na manana Bible study. Saban yang ay kasem. Pintay mong God week real. Nan July
16 saban jab takapel ke Bombay crusade karetana nampanene makamen crusade and wiyawi crusade which is go waiter jai kol duka panaramas wasak is ponala kan kaitek nanim sarawi mapil nanim saraw mama mia me welcome ko nanim saraw maso pat waiter ponala kan ay mong yung mena korusya and wrong yang mo manay bang patlo na wing court wegi sedo wa agenda na ramas you wa pegar what ni I claim me wrong nan 2020 kauna masan sansalan salangaya ni ay wi dudu clock 12 April dim now kono bata no maramas o mar sojuk okay karde chukak wi mamaer ibanana ko ya bebe koronita lao armas koros wrong ya mama na ibang kono patay mo armas memela kajal kam kamor ke rest in peace me kila sa kaunway me kila winami me kila benke melai resota kokola nan lang chasuka kanta rest in peace rakat katia sangkola nan lang kajala nana patak melen chala nana chokata me nan lang oleng kisniyay awyawi korusya me pupunsa sa court okay masotra melel tamin tindayang kumail isu bang boleh kiti ay panay na yoko to okay ngoy mi ay pot mi na iseri ibil nono kala per apon ay Katapan kita makao na masaniyang ya ipan mi maulit ng parko ko to iwan ay Katapan ki okay makalo ka pa yaw Bombay o ko ye way neighboring highlands ap mia pegaran coach po na imong yung oy may guton buya oy mendata ka mumocho korusya kita mendakila atatrakan kita pokata pegaran coach o pilibilin coach po na chay Mour po tirin ni tela ramas memela po kita sa yang kilang murin mela tsaka morgan rai rest in peace apoy may yuya patapatangi po makastrip sa pal ke so Japan kola nan lang Chapelup sapa la makjasuto kai buituan nge sarau ke jasuto pang kola nan lang Japan lama-lama acha lama-lam kan nge saut wiwiyata kachangam kamelele tamas chomelele anyway chay kapakapen hallelujah praise you Jesus kalangan tiyang komo sabon mo masan and beggar sabon mo masan and kapur kita tahu Lord God posen kak masih bila soya sembil lalapotong bearing fruit masih bila memorkir wange sarau bidoy we sarapasang kosaya yang meti kan toto kan donat we at penene yo God mens yo wakot kumgatin masanang kids and limpakong aramas pakong rai saban ngongge renyangan ke Mour soto mia mela soto mesapol mo masan me bingko mo katon masan yang kit ay kapaka ma meman me wasa saik muitong ko ya Mour yai kapaka ma bandukur yang komi ma kom men muitong chisi sa mo Mour ma kom men sapang me eker komi te bil komi ita po komi yang kai pidi ngene wan ngene remi akom katon biya kapaka pot muitong chisi sa Mour main count Jesus iberti sang komi ipakiyang kami kom kachin makon tebaikan kom kachin kachlong na nay mong yung kaunta ay Mour sang metkola uyakin yola songa naramas makom kachin kupurgiyan buyala kachkiyang iya nganomoy sarawi puyeng kak menrong watek o kamelele sabol mo masa o paikiang ni maran count Jesus no yai count o ay songko Mour ko amen